Hamren Constituency Telehor polling station along Mongol Singh Timung Aphan ki pahai vekji aphan pura aron re pen vote ke jok kanghu. Bogazan LA along ing samjin pensi vote jok pon lo. West Karbi along ta ing samjin pen vote ke jok asai padupon. Kardom Nili Karbi birta thanwang sami sonari sorhangpi non arjukta birtang donpen wo signify great roxy arni Karbi Anglong Autonomous Council MSC kilik arni West Karbi Anglong District Hamren MSC Constituency Telehor polling station along aron repen vote ke jokpon alampen radatum hurchodut West Karbi Anglong District along wo signify great roxy arni mate Karbi Anglong Autonomous Council MSC kilik arni Hamren MSC Constituency Telehor polling station along Mongol Singh Timung Aphan ki pahai vekji pura inut bangini arisuatum aron repen vote ke jokpon kanghua jok Telehor aradatum aning pungrin tisi hurchodutlo anparta aradatum pen kan ningje pon thuke Telehor polling station along puthot vote ke jok asai pado thunangji pusi ningje rinti aron repen vote ke jok kanghu pu akoi ke do arisuatum apat police atum pen ne ponsi police station pon that lo pusi birta longdon lake pinike morsing timunga joinilo samen thangcho inu pe batai thong pa jogare la ka chobai pen phansi la ki hai pu phansi la ka bori ete piniko anne ka chepadu pini box ke thonam hamren box thonam helo ejen dolong lo pi akaron lo la morsing joinilo bola pini banga thom pini hada dongka pini gel thap elo reject nangpo la so porke pini la so apure jogo pore pini reject nangpo sab long le lagi inu te patai ni thame jogo pore reject le nangi pini duri itu me mor sente mo candidate nang la belega candidate nang la tel hora long pore hisab long le Number 17 Bogazan LA Constituency angkang along mesen ing samjin pensi vote jok pon long lo pusikat news channel apherang ke ananterang pen birta nang pale Ajir dinklui pen kachong hong prong Karbi Anglong Autonomous Council kilik mate bangphu bangphi kangwai parman wo signify great roxy arni ada porpai ner kepen chengsi porpai pho an vote ke jok ton lo Bogazan LA angkang botor ke meme RV ke jang sirpu waipit sita ada bapor pen ke ongdung a voters atuma hempen barsi akimi Karbi Anglong Autonomous Council recho anghoi kepangni jiapan vote jokpon rintilo lapen birda ke tok bom mahud an ke Bogazan LA angkang constituency troxy kapar lo do lake number 17 Socheng Thenta number 21 Borzan number 22 Sarbathar number 23 Bogazan number 24 Deopani number 25 Nilipen number 26 Dior Baguri Henlo along ta mesen lapen ing samjin pusi chinidun lapen vote ke jok aphai phan troxy cap an bak jokpon lo pusi lakha ate Bogazan LA angkang along ke Halloween lapen inglong arlok adim anta do lake borpung tarapung puhei hui henlo lahai along pen ke ballot box nang lele lang puta than Karbi Anglong Autonomous Council MSC kilik mesen ing samjin pen West Karbi Anglong ahawar along ke pachun pon a birta kat news channel apherang ke baithalang so pen Jason ing hi pen birta nang pale pini adap apor pen RV ke jangga chimit me pin ang bong pen sita me ongdung arada tuma methang a vote kachi jogji aphan polling station along pale rinti West Karbi Anglong ahawar along MSC Constituency sirkep ando lapen waters pin so arlo awards pangrum pet pen lak isira suri near kep rapho lapen pharo isira krepli ando labangso kilik along constituency sirkep along pen bang phokep raket thoma bang phu bang phiatum do BJP ason pen bang sirkep Congress pen bang sirkep HSDC pen bang sirkep AGP pen bang pho KADF pen bang githom TMC pen inut lapen bang Great Roxy an Salajong pen karjabdun atumdo bangso kilik along vote ke jogdun ji phanso arlo a water atum asumar charpak krai lapen
Chepa Cry pen vote ke jok dun atum do. Karbi Anglong Autonomous Council CM Trilaram Rong Hang ta ahema sor pen R2 ke kang LP school along vote che jok dun. Jitu raja jitu mo khohai hujita purise raja jitu morom jitu paisu raja jitu akhirba paisu ebar jobar koi tab by election koi double vote pabu jen lai jita MEC ase mayong kis MEC thakonte moi Karbi Anglong bitor moi highest vote paise moi tite MEC na thile aji engor kotha bajong diso 10 বছৰৰ MEC হৈছে এওঁ কাৰ্যকালৰ কি আসনি গ্ৰহণ কৰিছে বিধঙাই খামা সমষ্টি কি কাম কৰিছে কিমান ব্যক্তিগত সংস্থাপন দিছে এইটো ৰাইজেই জানে মই ক'বলৈ একো নাই কিন্তু ৰাইজে যিটো ওলাই আছে আপোনালোকে মই আজি নকওঁ কিন্তু ৰিজাল্টৰ পিছত পাব যে বিৰোধী দলৰ মাত্ৰ 2000 মানে পাব বাকীবিলাকে বিজেপি সবে বিজেপি বুলি ওলাই আছে স্যার এইবাৰ বুলি ভাবিছে আজি তাৰিখলৈকে মই দেখা নাই তেওঁলোকে যে পাব বুলি আজি তাৰিখলৈকে মানুহে যিটো ওলাই আছে আশীৰ্বাদ দিছে পৰিৱৰ্তনৰ স্বাৰ্থত নিৰ্বনুৱা সমস্যা সমাধান কৰা স্বাৰ্থত কাৰ্বি আংলঙত বহু দিনৰ পৰা আমি আন্দোলন কৰি আছো অটোনমাস ষ্টেটৰ সমস্যা সমাধান কৰাৰ স্বাৰ্থত এবাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ 26টা সমষ্টি জিলা পৰিষদ 26টা সমষ্টিত বিপুল ভোটত বিজেপি প্ৰাৰ্থী জয়যুক্ত হৈছে তথাপিতো মানুহে কিছুমান মিটিংটো যাবলৈ অলপ এলাহ লাগে ট্ৰাইবেল মিটিং সিটিং যাবলৈ বা সভা এনেকৈ ইলেকশ্যনৰ নিৰ্বাচনত যাবলৈ মানুহে অলপ টান পায় কিন্তু মানুহে বিজেপি ভোট দিব এইটো 100% কোনো সন্দেহ নাই মই নকওঁ কিন্তু হাইকমাণ্ডে সিদ্ধান্ত ল'ব কাৰণ এইটো আমাৰ নেশ্যনেল পলিটিকেল পাৰ্টি হয় হাইকমাণ্ডে সিদ্ধান্ত ল'ব Non malum so porphan dihina pharman birtamu inton ponixna Cut News Channel again penangi tungkhanang wan kila subscribe to the talent show. The artist Karbi traditional attire and its innovation. Jong sinang litung labangso show long interested plate Ladakh screen long kipi number long nang litung humri ignon. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াবহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Royal Enfield Ishan Motors Ward number 2 near CCI Limited Dimapur Road NH 39 Chandrapur Bogasan 782480 District Karbi Anglong Assam Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesire alang hithi gulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji.
আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Dihina Mopi Puthot Birdalong Wangtulo. Pini Karbi Anglong Autonomous Council Constituency Inquirer Truck Apartment Kilik Asai Paduponlo. RV Kejang Kabit Cheng Wok Angbong Stame Ametang Metang Award Kachijok Jiapan RV Charsilun Pen Stame Wot Chejok Dun Rintilo. Number 11 Langper Constituency along the Adaba Porpen Rada Tuma Metang Metang Kachijok Dun Jiapan Polling Center along Palidun Rinti. Rajapathar Higher Secondary School Polling Center along Difu LA MLA. Sumrong hang lapen ahemasora tumpen pen vote chejok dun rintilo vote chejok dun that pen cut news channel apparent ke pen karjupon ahut ke MLA rong hang pen ke thak dun ke non apong MSC kilik BJP atum pen long crane air cap adim pen nang haji pusi alang lihin pen ningje নাই langphera সমষ্টিটো আমি জিকিম বিজেপি দলে জিকিব আমি অলপমান যদি সন্দেহ আছে লুম্বাজঙত সন্দেহ আছে যদি লুম্বাজঙত যদি আমি আশা ৰাখিছো জিকিম বুলি কিন্তু লুম্বাজঙৰ হতে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত আমি আশা কৰিছো 18টালৈকে আমি আশা কৰিছো কিন্তু আমি মিনিমাম আমি 14টা পাম তাৰ পিছত ম্যাক্সিমাম আমি 18টা পাম এমএলএ সমষ্টিত মুঠ 6টা পৰিষদীয় সমষ্টি আছে কাউন্সিলৰ তে 6টা কাউন্সিলৰ পৰিষদীয় সমষ্টি যেটো আছে 6টাতে আমি জিকি যাব পৰা অৱস্থাত আছো বৰ্তমান যদিহে লুম্বাজংটো যদি আমি জিকিব পাৰো মাত্ৰ Towar jong sing handukok kachehelat katora dokok pulote sangti arlong ke thok lapuson si ke theklong sida inghan ke do atowar along blackboard pen kachiden atowar theklong loma Karbi Anglong Autonomous Council Kilik Arni RV ke jang wok ajok dong plate don wok pensi towar chileng nanglo lapen RV ke jang kachimit medet ajok RV sita Charsi nanglo lapuson apor ahu difurong sopi angkang birla lower dila JLP school along towar pi along pen polling station along an kedam jiapan towar along inghan kedo ajok kachehelat kasisak nang do koklo bangsu inghan kedo wok adim along arlong sangti ke thok nang jiadim LP school along kipipon blackboard keden pensi kedong wok a inghan along pen chipajok pon I tangte blackboard ke ake joy pen tong kelong ma Karbi Anglong arlo ke ongdung a LP school along blackboard kave penta loke than katora dopiklang lahai a school along kipidamji kali asap sovet ajak along inghan kedong wok pen kachepajok ponji aphan blackboard aplang pensi cheden ponlo education department ahin pen ke ongdung contractor atum aphan lak atangka pi pen lahaya blackboard supply ki pi pon ke non ason inghan kangther along cheden pon aphan ma Pirangke Ratis Rong Parla pen camera person Stephen Teron Cup News Channel Difu Pinia Birta Bangke Lapuan Sekang Toniglo Langi Bom Thakat News Channel Dumi Thakbe Kurang 2